مولانا نجمیدینова дар барномаи Шину бин иштирок доштам. مولانا کلام می شود در افق سلام می شود نی قدم بلان می شود مولانا می آید برد انا كفلكي ببخشی منو پولا برمی گردانمه. من یک قدم شاهناز ظرف هستم و اشتراک کردم در این برنامه خیلی زیبای شین و بین. شهون در منبر بالای تختی زاره آوردم یا تنسکیه شهون در منبر شهون در منبر بالای تختی زاره پنجگلا 525 شهون در منبر شهون در منبر بالای تختی زاره خطک برم سایه کنم ای مود لای لای لای. مادران را خیلی دوست داریم، خیلی حرمت کنیم، به قدر مادران رسیم که بعد خیلی پشیمان میشویم. من میدونم که روحی مادران شما باور میکنید اگر برای دلیل حاضر موی سری من در سونکه هم هست، موی سری مادر من همچون انگل خرانیت چی بگم، همچون تلیسمون، برای که من هیچ وقت در زندگیم از سیر نشدم، از مادرم سیر نشدم و همه وقت تشنه ماندم. چای جونو چای جونو چای جون چه محبت است این استرس ده، چه محبت است. ҳавлимон калон буд як куру почамай қафум медавид ма медавидам дарвозаро маҳкам мекард ки ай дарвоза набурам ма ба муҳричиҳои дегдонай ку нон мебандан баъд барои дуд бироя ай ҳамҷа мепаридам тарафи кӯча то омадани падарам дар кӯча мекардидам. баъд падарам меомад, дар асл эркаи падар будам. падар ки меомад баъд бо вориди хона мешидам. ати бати три солдати озодбоҷон гулдур гуп از برنامه پروین ندادیانش یگان تیم آمده از شین و بین یا مولانا یا نصرالدین اینا کلیدی خونه مولانا مولانا اینا بطویشونه مولانا شهون در منبر بالای تختی زره شهون در منبر بالای تختی زره. خداوند ба баҳори имсола расонд. худои поку меҳрубон ба баҳори дигар расона, яъне таномон сиҳат боша. вақте ки тан сиҳатай, дил беғамай, хона ободай. ҳамеша тан сиҳату хона обод бошем. хеле дӯстон медорам. бошад ки анами хушию хурсандӣ ба хонадони ҳамаи шумо азитив ба гуфти гапо ба хонаи ҳамаи шумо равон мекунем. дӯстои азиз, ин барномаро рӯзи 8 март аз саҳифаи ютуби барномаи Шинубин тамошо кунед. حتما تماشا کنید و حتما لایک رو فراموش نکنید. من مولانا نجمیدینова من مولانا انا میشه میمونم